urupfu rwa Sayed Hassan Nasrallah wari umuyobozi wa Hezbollah rwabaye nko gushyira umunyu mu gikomere Iran n'abambari bayo basanganywe gisa n'igisebe cy'umufunzo. Igikorwa cya Israel cyo kumwica cyari nko gushyira isinya ku mushinga mugari wo guca intege imitwe yose ifashwa na Iran muri Axis of Resistance. Nkuko byari byitezwe, abayobozi ba Iran by'umwihariko umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei bongeye kurahira yuko bagomba kwihorera mu gihe bataranihorera ku rupfu rwa Ismail Haniyeh wari umuyobozi mukuru wa Hamas wiciwe muri Iran mu mezi abiri ashize. Mu by'ukuri umutima urabishaka, ariko ibihe ntabwo biri kubyemera. N'ubu ngubu barahiye ko bagomba kwihorera, ariko ishyirwa mu bikorwa ry'iyi migambi ririmo amagorane menshi ndetse amahitamo aragoye cyane kuri Iran. Gusa ibindi byose byashoboraga kwihanganirwa, ariko kuri Hezbollah ho biratandukanye. Hezbollah ni umuhungu w'imfura wabyaye na Iran. Hatagize igikorwa mu guhorera uyu mutwe no kongera kuwubungabunga, ubwo n'indi mitwe yose nka Hamas na Houthis yewe n'indi myinshi yaba iri mu marembera. Ko inkuru ikomeza gucicikana ibintu hirya no hino ari inkuru y'intambara ya Iran na Israel. Kubw'iyo mpamvu abantu benshi bakomeje kumbaza ku nkuru y'ubwira kabiri ngo nyikora video, nkababwira ni nayikoze video, abandi bakabambaza ubuhanuzi bwa Iran na Israel. Mbere na mbere maze bambwire ko ntabwo ndi umuhanuzi, ariko tuba twarabibabwiye nuko benshi batabyumva. Urebye mu mwaka wa 2022 mu kwa karindwi no mu mwaka wa 2023 mu kwa 11 nakoze video zivuga kuri Iran n'umugambi mubisha wa Satani Amerika na Israel bafitiye Iran. Subiza amaso nyuma rero maze nkwibutse ibyo navuze muri 2022 n'ibyo navuze muri 2023. Wibuke kane Israel ifitanye umubano mubi na Iran, umubano wa Israel na Iran. Iran kubwa Ahmadinejad yaravuze ngo ntabure Israel ku ikarita y'isi. Israel nayo ntabwo ishaka ko Iran igira intwaro za kirimbuzi. Niyo mpamvu kubona Putin ajya muri Iran, Putin aravuga ngo aho kugira ngo Iran isure mu biganiro bya nuclear n'abanyaburayi, Iran iri ku ruhande rw'abanyaburayi iteye ikibazo gikomeye kurusha Iran ifite nuclear. Ubako nakubwiye ko iriya ntambara iri bwanahe muri Iran. Igenda rero twebwe umwanzuro w'118 w'inteko ishinga amategeko ya Amerika iherutse gutora ku itariki 27 z'ukwa gatandatu 2023. Hashize amezi ane uwo mwanzuro ukaba wariswe Res 559 nk'uko ubibona. Uyu mwanzuro rero ugamije iki? Nk'uko maze kubivuga, Amerika na Israel bari mu mugambi wo gukora intambara yo gusenya Iran, kuko Iran ibangamiye umugambi wabo wa Satani. Urebye rero uko abantu bari kubivuga hirya no hino, uko babishatse, ikijya mbere niki kiri kuba hagati ya Iran na Israel. Banza rero ufata umwanya urebe icyo nabivuze muri 2022 n'icyo nabivuze muri 2023, ubundi ugaruke ngucira ku mayange nkwereke gato ibiri kujya mbere. Nubwo bwose iyi video nayihawe ku itariki ya 7 z'ukwa kabiri hari kwa gatatu uyu mwaka, nibwo nashatse kwikoraho, ijwi rirambwira ngo bireke utegereze. Reka nze rero mubwire ikiri kujya mbere n'iki bintu byose bigamije. Hari kwa gatatu tariki ya 7 z'ukwa kabiri uyu mwaka nibwo nashatse gukora iyi video, ndayihorera ndategereza ubu igihe nikireka nyikoreho nyuro gato, ubundi nkore video mbona ikenewe, video ya ngombwa nashaka gukora. Ariko kubera ko abantu bakomeje kubivuga benshi ibi bya Iran na Israel, reka nabyo mbinyureho gato nihuta, kuko ubundi rero video yihutirwa ubu nagombye kwandi gukoraho ni video y'ubwoko bwa Yuda. Nibashaka kuva hariya muri Amerika bari abirabura ari mu bwoko bwa Yuda, bizagenda gute? Niyo video yihutirwa, kuko ibyo bya Iran na Israel nubwo biri kubungubu mu bareba mu by'umwuka ni impitagihe.
ubu tugomba kureba noneho ibigezweho. Ubwoko bwa Yuda nibutangira gushaka kuva hariya muri Amerika bizagenda gute? Ariko nkuko mbikubwiye, reka nzenyureho gato kuri video ya Irani na Israel ibiri kujya mbere ni ibihe, mfe kunyuramo nkwereke gato nkwibutse nko kwibutsa icyo bino bintu byose bigamije biri kuba hagati ya Irani na Israel. Naho ubundi ni imitagihe turebe mu bizaza imbere ubwoko bw'Imana bwa Yuda nibutangira gushaka kuva muri Amerika bizagenda gute. Reka tuze uburyo twinjiramo. Uko ndi kubyumva rero, uko abantu bavuga hirya no hino bari kuvuga ngo Irani yateye Israel. Abandi bakavuga ko ahubwo Israel ari yabanje gutera ambasade ya Irani muri Syria. Okay, none ahubwo ugahita wibaza ibi bintu bigamije iki? Kuki bashaka gusenya Iran? Kuki bashaka kubombarda Iran? Niyo gahunda igamijwe, barashaka kubombarda Iran. Bikanze mbyinjiramo gato. Noneho kuba bihiriza ngo Iran yabatatse biratangaje. Hashobora kuba harimo abantu babyemera. Hashobora kuba harimo abantu babyemera uyu munsi, wasanga bitangaje kabisa kubona abantu bemera ko Iran ngo yateye Israel. Ibintu mu buhanuzi bukomeye, ariko reka dusubire imyaka myinshi inyuma ku gihe cy'Abaperisi turebe. Abaperisi nibo batumye ubwoko bw'Imana bwa Israel busubira mu gihugu cyabo kugira ngo bongere kubaka rwa rusengero rwa kabiri. Kubw'iyo mpamvu bikaba byumvikana ko niba Abaperisi ari bakomokaho Irani y'uyu munsi, Irani na Israel byagombye kuba ari inshuti magara z'akadasohoka. Ariko se niko bimeze? Ntabwo ariko bimeze, kubera ko iri Israel iri hariya ntabwo ariyo Israel ya nyayo. Kubw'iyo mpamvu rero, kugira ngo bazimangatanye ibimenyetso, ibyo bintu bidakomeza kuvugwa hirya no hino, bagomba gusenya iriya Irani. Irani kuko ibangamiye nyine umugambi wa Satani, ihora ibibutsa gutahukana ubwo bwoko bw'Imana mu gihe cya kera, Irani kiri Perisi. None rero Israel na Amerika bakoze iki? Bacuze umugambi wo gushaka kwigana uriya Cyrus watahukanye ubwoko bw'Imana. None bafata Trump bamugira nka Cyrus, bamukorera n'igiceri. Ngira ngo warabibonye, niba utarubizi ubishakisha ubibone nkuko bigaragara aho ngaho. Noneho kugira ngo berekane ko Amerika ariyo iri inyuma ya Israel igiye kongera gukora nk'ibyo Perisi yakoze kera, niyo mpamvu bagomba gusenya Iran. Ibyo Iran Persia yakoze kera itahukana ubwoko bw'Imana kugira ngo bive mu nzira byibagirane, noneho haze ibya Amerika. Ariyo mpamvu ubona bafashe Trump bamushyira kuri kiriya giceri. Nkuko maze kubikubwira rero, ibi byose akaba ari ubuhanuzi bugamije kugira ngo ubwoko bw'Imana nyabwo bugaragare, aribo Yuda barabirabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika. Kubw'iyo mpamvu, niba koko bari abantu bari muri Israel b'ubwoko bw'Imana, bagombye kuba ari inshuti za Irani, ko Irani yahoze ari Persia yabafashije gutahuka. Ntabwo umuntu yagufasha gutahuka mu gihugu noneho ngo umugireho urwango rukabije, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo ahubwo uwo muntu agufashije gutahuka, uhora wibuka ineza yakugiriye ko yagufashije gutahuka. Niyo utanye ushatse kumwihenuraho, usubiza amaso mu kavuga uti uyu muntu yamfashije bikomeye, ugacisha make. Kubw'iyo mpamvu rero, kuba bari abantu bari muri Israel bashaka kujya mu mugambi mubisha na Amerika wo gusenya Iran, bihita bikwereka ko ntabwo ari ubwoko bw'Imana, kuko nibyo bigiye kugaragara. Iyi ntambara rero ikaba izabuka. Uko izabuka ni gute? Bazashaka kubatera. Ariyo mpamvu Iran nayo ibazi yahise isubiza ibitero bakoreye muri Syria. Bakoze kiriya gitero cyo muri Syria kuri ambasade ya Iran kugira ngo barebe uko Iran ibyifatamo, basanga nayo atari agafu k'imvugwa rimwe, kuko yahise ibasubiza. Kuriya kubasubiza ni ukubabwira ati attention, turabazi, turabiteguye, tuzabivuna.
ikindi Irani igenderaho ni iki rero, nuko abaturage bo muri Irani bari hamwe. Nagize inshuti nyinshi z'abanyirani, uko batekereza, uko bameze, uko bakunda igihugu cyabo, ni abantu bari hamwe, bakize hamwe, ntabwo bameze nka za Iraq na za Libya. Niyo mpamvu iriya ntambara izazamo ibihugu byose, ku buryo ahubwo na bombe nucleaire byanze bikunze zizakoreshwa, kuko Israeli, bari muri Israeli nibo bavuga ko bagomba gukoresha bombe nucleaire bagakuraho Irani. Kandi Irani mu makuru abantu bavana hirya no hino hizewe bavuga ko nayo ifite nuclear, irayifite already. Ntabwo ari bya bindi bavuga ngo iracyashakisha, irayifite. Itanayifite za Uburusiya n'ibindi bihugu bizayishyigikira byanze bikunze intambara izajya nuclear, nibaramuka bibeshye kwataka Irani ku mugaragaro nk'ibyo bakoze muri za Iraq, za Syria na za Libya. Nibyo rero biri kujya mbere, nibyo batavuga, bakataka ambasade ya Iran muri Syria, barangiza bakiriza Irani maze kubataka. Ibyo bintu batakubwira, ariko byose ni ubuhanuzi bugamije kwerekana ubwoko bw'Imana bwa Yuda aribo babaje gukanguka, aribo birabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika. Israel na Amerika rero bakaba badashaka ko bimenyekana, kuko ubwoko bw'Imana bumara kumenyekana nkuko Putin yabishyize hanze mu minsi ishize, bizaba birangiye. Bazata agaciro bari muri Israel na Amerika ita agaciro. Nibwo rero bagiye kuza mu ntambara kugira ngo noneho bakore intambara yeruye, kugira ngo ubwoko bw'Imana budatahukanwa. Ariko se wakumira umugambi w'Imana cyangwa se ubuhanuzi? Ntibishoboka. Ngayo nguko rero nibyo biri kujya mbere. Bitega amaso urebe, ahubwo hanga amaso kuri Amerika, cyane cyane amatora ya 2024. Nzi neza ko ukuri kugiye kuza hanze, abantu bose bakamenya ukuri bahishwe k'ubwoko bw'Imana ari abirabura. Bariya birabura bari muri Amerika nibwo bwoko bwa Yuda, n'ubundi bwoko 10 bwaburiye muri Afurika, byose bize hanze ku mugaragaro. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.